Witinda, iyi ni diri idasanzwe yaguhindurira ubuzima yabonetse i Kavumu mu kagari ka Ruli mu mujyi wa Muhanga kuri miliyoni 38 gusa. Ushaka gutura neza no kunguka icyarimwe? Niba ushaka inzu igezweho ku giciro gitangaje, reba iyi video kugeza uyisoje. Muraho neza abakunzi ba Votuland. Uyu munsi mbazaniye inzu nziza cyane igurishwa i Ruli mu mudugudu wa Kavumu, ahantu heza, hatuje, hatekanye kandi hari gutera imbere ku buryo bugaragara. Iyi nzu irimo ibyumba 4, dushe 2, igikoni kiri mu nzu, ifite sitoke, ifite salo na saramanje. Yubatse ku buryo bugezweho kandi irimo amakaro hose. Wowe yigure uhite wimukiramo aka kanya nta yandi mafaranga utanze ngo bayitunganye. Mbese gahunda ni ku murongo. Akarusho rero ni uko ifite anegisi ikodeshwa ibihumbi 30 byose ku kwezi. Ni ukuvuga ko ukiyigura nawe urahita uba landirodi. None witegure miliyoni 38 gusa wibonere iyi diri idasanzwe kandi wibuke ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Nyaruka batagutanga iyi diri. Hamagara cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp Votuland 2050 kuri 0781 11 90 670. Turafasha kubaka ejo hazaza hanyu.